E noho ana te awhireinga hepiri I raro I te maru o te wharenui. E tuku ana I ana whakaaro ki te rorohiko. Te ao Māori is central to my writing. You know, it's central to my person, and so my writing is an extension of myself. Writing is never separate from the writer, so te ao Māori has to be involved in order for my writing to be authentically me. Ka whakatū he Wānanga tuhituhi ki te marae o Puketeraki. Hei tāpiritanga ki te hui taumata o ngā kaituhi rangatahi o Aotearoa. Kupiri mai a rauhina kohuai Banks hei tuakana ki te toha I ana pūkenga, nā runga I tāna rironga nui I te wāhanga reo Māori mo te rotarota ki te karati piki huia. I mahi tētahi akoraka mo te whakaputa I te reo, me te tū ki te whakaputa I tō reo, tō tuhinga rānei. Ko ētahi atu o ka akoraka kua noho mātou ki te kōrero e pāna ki ngā āhuatanga o te mahi kaituhi, me pēhea koe me nā ka hiahia koe ki te noho I tēnei ao auaha. Stories of stories of stories. He kaituhi Māori a hepiri, a ko tōna taera e aro ana ki ngā āhuatanga o te rangatahi Māori. He hiahia nōna ki te whakatipu I ana pūkenga ki tēnei Wānanga. I knew I'm not used to being in a writer's community, and I just wanted to soak up all the information I could. But one thing particularly is learning about other people's creative practices, how they clear their space, ready their space, their mindsets, and that's been a really beautiful thing, particularly like stepping into the mind of other writers. Is my space looking good, feeling good? Do I actually want to go back into my space? E aro pū ana te Wānanga nei ki ngā rangatahi I Wāinga I ngā tau te kaumārima ki te toru te kau. A ko te whāinga o te Wānanga nei kia piki ake I ngā pūkenga tuhituhi I raro I ngā tikanga Māori. Ko ētahi I hiahia ki te honohono, ki ētahi atu, ki te kōrero, ki te whaiwā, ki te noho, ki te tuhituhi, kua ako waiata mātou, kua tito waiata mātou. I really want to encourage more platform for Māori voices. We have really crucial and important stories, and our informations and ideas are vital to the world. Ka re kore, ka kōkiri tonu nei Wānanga, hei ngā tau e heke mai nei, me te puawai haere o nei kaituhi. Shakayla Andrews-Alapaki, Tahu News. Pukana mai! Ko te reo, te take.